Gubwa neza nshuti muvandimwe udukurikirana umunsi ku munsi mu biganiro tubagezaho bya buri munsi, umutekano, politiki na diplomasi. Ikaze rero mu makuru yacu y'uyu munsi. Mbere y'uko tunyarukira mu makuru yacu arambuye, reka tubanze turebere hamwe ingingo z'ingenzi tugiye kuganiraho muri aya makuru. Njyewe ugiye kuyakugezaho nitwa Irebe Aisha. Ikaze rero nshuti muvandimwe. Ingingo z'ingenzi tugiye kuganiraho muri uyu mwanya, biravugwa ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abasirikare 55 bahunze M23 bamaze gukatirwa igihano cy'urupfu. Urukiko rwa gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rukorera mu mujyi wa Butembo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru rwakatiye abasirikare 55 igihano cy'urupfu rubashinja guhunga umutwe witwaje intwaro wa M23. Nk'uko byasobanuwe n'umushinjacyaha Meja George Nkuwa, aba basirikare bafatiwe mu bice bitandukanye bahunze mu gihe bagenzi babo bari bahanganiye n'abarwanyi ba M23 muri teritwari ya Rubero. Usibye icyaha cyo guhunga umwanzi, aba basirikare bashinjwaga harimo n'ibindi byaha birimo gusahura, gufata ku ngufu, ubwicanyi n'ubuhotozi bakoreye mu nzira banyuzemo bava ku rugamba. Meja Nkuwa yagaragaje ko igihano aba basirikare bakatiwe kizaha isomo bagenzi babo, bazirikane ko imyitwarire myiza ari inkingi igisirikare cyegamyeho. Yagize ati imyitwarire myiza ni umubyeyi wa gisirikare, tuzashakisha abasirikare bose bafite imyitwarire mibi, abava ku rugamba batabiherewe uruhushya, abahunga umwanzi n'abarenga ku mabwiriza y'urugamba. Muri rusange mu rukiko rwa gisirikare rwa Butembo haburanishwaga abasirikare 60 bashinjwa guhunga M23. Bamwe bakatiwe igifungo kiri hagati y'imyaka 2 n'5, hari n'abagizwe abere. Abandi 6 urukiko rwagaragaje ko rudafite ububasha bwo kubaburanisha. Julius Muvewe ko wunganira aba basirikare yatangaje ko abakatiwe bazajurira kuko barengana. Yagaragaje ko urukiko rukwiye gusesengura neza ibimenyetso bya buri ruhande. Reka tuve muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tunyarukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bivuga ko Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yavuye imburagihe muri perezidanse za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo guterana amagambo na Perezida Donald Trump. Ishwana ry'aba bombi ryatumye ikiganiro bagombaga kugirana n'itangazamakuru nyuma yo guhura kitaba. Trump abinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa Truth Social yashinjije Zelensky wari wamugendereye kutubaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no kudashaka amahoro hagati y'igihugu cye n'Uburusiya. Trump yunzemo ati ashobora kuzagaruka igihe azaba yiteguye gutanga amahoro. Nabonye ko Perezida Zelensky atiteguye amahoro mu gihe Amerika yaba yabigizemo uruhare, bijyanye no kuba yaragaragaje ko uruhare rwacu rumuha amahirwe menshi yo mu mishyikirano. Sinshaka amahirwe, nshaka amahoro. Amakuru avuga ko Trump na Zelensky bagaragaye bashwanira cyane imbere ya kamera z'ibitangazamakuru mpuzamahanga bitandukanye. Trump yumvikanye abwira Zelensky ko agomba kwemera amasezerano y'amahoro, bitaba ibyo Amerika ikareka Ukraine igafatwa n'Uburusiya. Trump kandi yumvikanye amubwira ati murakina n'amamiliyoni y'abantu, murakina n'intambara ya gatatu y'isi, nyamara ibyo mukora ntibyubahisha igihugu. Trump kandi yagaragaje ko bizagorana gushyikirana na Zelensky bijyanye no kuba uyu muperezida wa Ukraine ngo yigira bamenye. Vice Perezida wa Amerika JD Vance wari kumwe n'aba baperezida bombi nawe yunze mu rya Trump ashinja Zelensky kutubaha Abanyamerika mu gihe yari yakiriwe muri Maison Blanche yemwe n'imbere ya za kamera. Amerika imaze igihe yingingira Zelensky kujya mu mishyikirano n'Uburusiya, gusa Zelensky nawe yararahiye ko adateze gushyikirana na Trump yita umwicanyi.